Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi home workout video i ovog puta ćemo pričati o treningu za rame. Za ovaj trening će nam biti naravno pored svog tela, pored body weight vežbi koje inače radimo uvek, koristit ćemo ponovo balone sa vodom radi izolovanog pogađanja ramena, a predstavit ćemo kako će to tačno izgledati. Znači većina ovog treninga se sastoji od supersetova u kom ćemo pogađati kompleksnim vežbama određeni deo ramena i kasnije dopunjavati sa izolacionim. Trening će izvesti Aške i to je bilo to. Uživajte u nastavku. Šta da radim danas? Koje vežbe da ubacim sutra? Šta da mi bude prvo? Kako uopšte da sastavim svoj plan treninga? Sasvim je normalno da imate ovakve nedoumice. Međutim, bilo da ste momak ili devojka, za maksimalne rezultate potrebno da imate savršen plan za vas. Ne samo da ćemo ga sastaviti po vašoj meri, već ćemo vas detaljno uputiti u svaku vežbu i biti na raspolaganju za svako pitanje. Uz nas ćete naučiti na pravi način kako da iskoristite potencijal svog tela. Za porudžbine i više informacija možete nam se obratiti na naše Instagram profile ili e-mail koji je u opisu. Ljudi, krećemo trening ramena, znači ovo nije kružni trening, to je važno da znate. Ovo je trening znači super setova, a kad završite jedan super set potrebno da radite 3 do 4 serije već tog pomenutog super seta. Na prvi super set će nam biti pike sklekove koje treba da radite oko 10 ponavljanja i prednje podizanje ovih balona isto nekih 10-15 ponavljanja. Znači kad radite pike sklek, ruke vam idu uz tela. Idemo odmah prednje podizanje. Samo se trudite da dižete kontrolisano, isto tako ispuštate, jer nije baš jednostavno raditi sa balonima vode. Sljedeći super set, naravno, kad uradite 3 serije ovog prvog, pauza malo, i radite sljedeći super set koji se stoji od pseudo sklekova i frontalnog zadržaja. Znači, prelazimo prvo na pseudo sklekove. Znači pseudo raditi isto oko 10-15 ponavljanja i odmah prelazimo na prednji zadržaj od 20 do 30 sekundi. Znači ovo će vam pokidati prednje rame, garant. Sad dalje. Znači sada isto radite ovaj super set 3 do 4 serije i onda prelazimo na sljedeći super set, široki pike sklek, ali u čemu se on sad razlikuje? Sad je poenta da vam glava malo propadne, mi ćemo raditi ovdje na ovim šipkicama, a vi kod kuće možete da radite recimo na pragu od vrata, sasvim je dovoljno da vam malo glava propadne i imat ćete taj efekt. Znači kod ove vežbe pogađamo prednje i kačimo srednje rame. Znači ovu vežbu isto radite oko 10 ponavljanja i trudite se eto da držite tu neku formu konstantno dobro. Sljedeća vežba u ovom super setu bit će nam lateralno dizanje. Namestiti se dobar položaj i kontrolisano dizanje i spuštanje. Znači bez divljanja. To je gotovo.
i ovaj super set, isto 3-4 serije. Odmorite malo i sada ide isto lateral dizajn, samo obrnuto, znači reverse. Sa tim pogađamo zadnje rame. Nagnite se malo napred, poklonite se i isto radite kontrolisano svako ponavljanje. Trudite se da radite 10 ponavljanja, 4 serije i pauzu između serija odredite, neka vam bude oko minuta. Znači, ovo je trening za rame. Odradio sam po jednu seriju svih ovih super setova i na kraju vežbe meni rame već gori. Posle 3-4 serije svaki od ovog super seta mislim da će vam rame bukvalno otpasti. Izuzetno dobro ćete ga pogoditi i vidjet ćete i sami da možete dobro odraditi rame čak i bez tegova, bez teretane, bez ikakvih sportskih rekvizita, samo sa balonima vode i sa vašim sopstvenim telom. Tako da ljudi, hvala što ste bili uz nas ovaj klip, vidimo se u sljedećem. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge.